Hvala. Pozdravljam sve članove Vlade koji su danas ispoštovali Skupštinu. Smatram da nije primereno što ostali nisu došli, naročito ministar finansija i premijerka Brnabić. Verovatno se slavilo zbog Zvezde do rano ujutru, pa nisu uspeli da stignu. Ujedno bih želela da pitam ministre koji su ovde prisutni, da li mi je malo neprijatno što su ovi svi zakoni zgužvani u jednu raspravu? To su zakoni koji su oni potpisali i smatram da bi trebalo da imaju dostojan tretman. Ja bih veoma rado prigrlila jučerašnji stav gospodina Vujovića da smo na pravom putu, međutim ja u ovom budžetu zaista vidim samo sledeće, evo ga moj sublimat budžeta. Takođe, gospodin Vujović izjavio da je ovo razvojni budžet. Da li to znači da je činjenica da ovim budžetom ćemo 657,7 milijardi dinara da se zaduži Srbija u 2018. godini kako bi finansirala budžetski deficit? Pretvorila je dug Srbijagasa i Petrohemije u javni dug u iznosu od 64 milijarde evra. 52 milijarde dinara za kapitalne projekte saobraćajne infrastrukture, bez obzira da li je drumski ili železnički saobraćaj, i to kao da su oni na početku realizacije, a odobreni su toliki ino zajmovi u kojima je zajmoprimac pre svega Ministarstvo za građevinarstvo i infrastrukturu. Da li to znači da smo nagradili nezaslužne zbog kašnjenja i probijanja rokova? Budžet Ministarstva odbrane od 70 milijardi dinara kao da se spremamo za rat i još uvek važi izjava Josipa Broza da se spremamo za rat kao da će biti sutra, a nadamo se da ga nikada neće biti. Gospodine Vuline, mi ne želimo da se spremamo za rat. Mi naprotiv želimo da uložimo u zaštitu životne sredine, ne znam ni zašto ste formirali to ministarstvo kada ono uopšte je dobilo minimalna sredstva. Želimo da uložimo u prirodne resurse oko Ministarstva poljoprivrede, vode i šume. Želimo da uložimo u bezbednost, da ne bi došlo do stravičnih posledica zbog elementarnih nepogoda. Poplave iz 2014. nismo zaboravili, u tom pravcu se zaista ništa nije uradilo. Budžet od 30 milijardi dinara koliko je uloženo za usluge po ugovoru, apsolutno ne mogu da shvatim da li su to usluge za partijske kadrove koji su po svim ministarstvima postavljene i one se na taj način isplaćuju, a formalno nismo zaposlili ljude. Zatim, gondola u Beogradu. Beograd ima puno toga što nije uradio vezano za Beograd na vodi, a preuzete su ugovorne obaveze, a mi pravimo gondolu kao još jednu od igračaka predizbornih. Zato želim da poručim građanima Srbije sledeće i da sumiram. Javni dug Republike Srbije je 24 milijarde evra, od čega je 9 napravljeno u poslednjih 6 godina. Drage građanke i građanki Srbije, po svim ovim kreditima koji se dižu, garanti, žiranti i hipotekarni dužnici ste vi, vaša deca, vaši unuci, vaše penzije, vaši uplaćeni doprinosi za zdravstvo, penziono osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, vaši porezi i kompletan PDV iskazan na vašim dnevnim računima koje sa mukom izmirujete. Probudite se, građani Srbije, krajnje je vreme. Hvala.